Lakhipuronline puthokchaba January gi tang ama thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bamaktada tabiriba singi maphamda anoba chahi gi yaifa paujel pijare ahan bada maroiba pao Kasar jila da helmet yaudaba seat belt fadaba yu thakdaga gari thoba miyoi kyamarom ngarang police na phajin khre Sipahi lalo lising amaga chanipan yangkai teret yangkai nipan gi aroi balan pham oiriba wangkhem lekai da chamaga humphumanga subaning sing thorom pangthok lagani Yambem sanama chana ikhang khangodana leikidabada nongthang leima bontarapurna awawa phongdokre Jiribamda nisagi polam singi mayokta drive chataba hokre Jiribamdagi machin mopana National Karate Championship lising aniga kunma thoidagi medal kayamarom laurakre Santi bala samurai latpam na iba saireng lairik leimarem bini ai mai pakna phongkre Tripura da Gurumayum Sumanna yekpa layak singi solo exhibition hodokre amasung Assam da miyo chamaga mafutrani thoigi masada COVID ki anuba case thengnakre positive oibagi chang chada 0.3 oiri Hojik mapung oiba pau tabirase Ngarang Ingreji calendar gi aroiba numit December gi tang 13 da Kasar jila gi mafam da lambi gi accident thokpagi matang da cheksel thorang lokot poina niyom gi wangmada gari thoba miyoi kayamarom police na phajin ki jila asigi manung da tongan ba revenue circle gi thakta task force sing semduna Kasar jila lengakna khongjanga si chathaki bike thobada helmet uptaba chakamari panba gari gi driver sina seat belt phadaba madi yu thaklaga gari thoba asina chingba niyom gi wangmada gari thoba miyoi kayamarom ngarang phajin ki Sipoi Mutiny lising amaga chanipan yangkai teret yangkai nipan Memorial Protection Committee Binakandi Part 2 gi Executive Committee gi mifamama December gi tang 13 ayuk pung tara taba matamda South Barak Rural Development Agency Hall Binakandi Part 2 da Loop ki President Yumna Manina mifama poidana pangthokre mifamda lagliba January gi tang 12 da Sipahi lalo lising amaga chanipan yangkai teret jangai nipan gi aroi balan pham oiriba wangkhem lekai da chamaga humpumanga suba ningsing tharomama pangthokna malebnaki hairiba tharomasida ikai khumnaningai oiraba Lakhipur gi MLA Sri Kausik Raina Chief Guest oiduna atai awangba thaki saknaireba miyoi kaya yauna nongma chupna pangthoknanaba thorang jariba sida miyamna saruk yabiu haina Sipoi Mutiny lising amaga chanipan yangkai teret yangkai nipan Memorial Protection Committee Binakandi Part 2 gi General Secretary Taurangbam Nogendro na khangalakli Nongthang leima Bontarapur gi Vice President oina thawpuramba Yambem sanamachana manung matam chadana leikidabada Loop asigi President Haurongbom Bimola mifama poiduna awaba phongdokpagi mifamama December gi 13 da pangthokre 1468 number Middle Bontarapur LP School da pangthokhiba mifamda leikidraba Yambem sanamachana hinglingaida Samas ki thabak thorom kya da mahaki kudul singbu singtharaduna tongan miyoi kya na wangangki Nongthang leimagi General Secretary Laisram Bimol Executive Member Laitonjam Babahal Y Birchandra Amadi K Osini Kumar Oxford Senior Secondary ki Principal NG Navani Singha Social Activist U Rajkumar Jyotish Shastri H Omorendra amasung Nongthang leimagi President H Bimol na chingba miyoi singna wangangki Loisilakpada leikidrabagi thawai mirel na taimung mapugi nakta ingna chingna leirunaba thawni jaki haina Loop ki General Secretary Laisram Bimol na thadorokpa cherolamada phongdorakli Coalition Against Drug and Alcohol Kada Jiribam District Committee Jiribam Ima Maira Paibi Apunba Loop Chimpal Amadi Jiri Police ka khusamnaduna bye bye amadi New Year ki cheksel thorang lokotpaga loinana Jiribam amadi Manipur ga tainaba Jirighat Assam lomdagi Jiribam lomda lakpa gari singda nisagi oiba potlam sing yaubra haina punna drive chathaba hokre chathariba drive asiga mari lenana kadagi president oiribi Yumnam Supati Devina pammi singda haikibada bye bye amadi New Year gi cheksel thorang lokotpa oina kada Jimpal amadi Jiri Police ka khusamnaraga hawgalakliba naha sing asigi tungi yenglaga makhoigi yaifanabagi tamak chathaba khongjangni haiki ngarang chathakiba driver sida nisagi polom kayamarom phagat pangamki pharaba nisagi polom singadu miyamgi mangda mei thaduna mangan ki hairi paramasu kada ko loina akoi samnaraga police ka loina samnaraga aikoina tung haurai ba naharon singsigi yai phathoroi da makta aikoina jeksi jaduna
ngaudana adagi nataba lamsa chadar hinabi adu thamdana ba makoibo afaba samaj ama aduga afaba angang ama oina afaba samaj ki tungdi ama oina bidamata oina ona jabani asida mayam puna mateng pagbibagi damakta su thagachari December की तांग कुंतरुक तकी न कुनिपान फाउबा राज स्पोर्ट कैरेट एसोसिएशन से लांगदुना राजस्थान की यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा दा पांगथोकिबा अनिशुबा नेशनल कराटे चैंपियनशिप लिसिंगनी कुनमाथोइदा यूपी स्टेट की सानरोई ओइना सरुक याखिबा जेरिबाम तगी कराटे मचिन मोपा बेबिका खुमुक्सम विभान खुमुक्समना मेडल कैमरम लौरखरे चैंपियनशिप असिदा बेबिका खुमुक्समना काटादा गोल्ड अमदी कोमाइता सिल्वर मेडल लौरखी अदुगा विधान खुमुक्समना कोमाइता सिल्वर अमदी काटादा ब्रॉन्ज मेडल लौरखी हाइरी सानरोई अनिमक जिरिबाम बाबू परादा लेबा खुमुक्सम बिनोय अमदी बिनोदिनी की मचा सिंगनी चैंपियनशिप असिदा इंडिया की स्टेट 19 दगी सानरोई चंगमारोम सरुक यारी याइबिरेल कम्युनिकेशन उरीपोक इम्फाल सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब द एनजी कॉलेज लंफेल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शांतिबला समुरा लाटपम इबा सैरेंग लाइरिक लैमरेम्बिनी आई माइपाकना दिसंबर की तांग 19 फोंख्रे हानगी प्रोफेसर एनजी इबोतोना चीफ गेस्ट एनजी कॉलेज की प्रिंसिपल एल मंगलेम्बा सिंगना थरोमसी की प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखी इम्फाल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मोइरांग थेम प्रियवर्तना स्पेशल गेस्ट ओइखी मणिपुर यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाहेंगबम चनुना फोंगलिबा लाइरिक असि की मसक ताखी मसक ताकपदा कुमारी चनुना लाइरिक असि फेमिनिज्म बु सगुतुना इबा सैरेंगना अयामबनी हाइना मोट पिदुना मरिक चुमना फोंदोखी थौरमदा सकनाइबा अइबसिंग डॉक्टर लंचन बमेते दिलीप मयंगबम प्रहलाद शर्मा एआईआर की लिरिसिस्ट राजेंद्र ओक्रम इमाखोल की प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र बेबी सोराइसम अनेश्वरी डॉक्टर निर्मलाना चिंगबा कयासु सरुजाखी प्रोग्राम असिगी वेलकम स्पीचना लेनिन खुमनचाना पीखी लोइनना प्रोग्राम अदुगी एंकरना मेमीना ओइदुना कंडक्ट तौखी त्रिपुरा की सकनाइरबा लायकपा गुरुमयुम सुमन भट्टाचार्यना मसाना येक्सबा वाटर कलर पोर्ट्रेट सिंगी ओइबा सोलो एग्जिबिशन अमा दिसंबर की तांग 19 त्रिपुरा की आईसीएम मिनिस्टर सुशांत चौधरीना हौनबी मतुंगिना हांदोखरे निमित मंगानी चुपना चथागदबा एग्जिबिशन असिदा महांगना जेक्चबा सोशल कल्चर अमदी जर्नलिज्म गा मरी लेनबा तोंगान तोंगानबा सकनाइरबा मियोय चामगा हुमफुगी वाटर कलर पोर्ट्रेट लायक सिंह यावरे हौदोकपगी थौरमदा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया खादी बोर्ड चेयरमैन राजीव भट्टाचार्य कल्चरल बोर्ड मेंबर सुब्रत चक्रवर्ती आईसीए की डायरेक्टर रतन विश्वास पुरेश पाल चिंबा मियोइसिंगना सरुयाखी एग्जिबिशन अदुगी हौदोकप निमित्ता चौरांगना लुपा 19 की पोर्ट्रेट सिंग योनबा ngamki हाइरी एग्जिबिशन असिदगी फंगबा सेनफम असि चैरिटी वर्क सिंगदा डोनेट तौगनी हाइना गुरुमयुम सुमनना फोंदोखिबा लैख्रे आसाम दंगरांग मियोय चामगा मरफुत्रानी थोगी मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.3 ओइरी आसाम दंगरांग लाइचरासिन मियोय अमत सिखिबगी पाव लैते मणिपुर की हक्सेल लोइसिंगना थोकपा पाव मतुंगिना मियोय 10 की मसा दंगरांग कोविड 19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे लाइचरासिन ngarang मियोय अमत सिखिबगी पाव लैते नाबा फगलकपगी चांग चादा 19.2 ओइरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना कासार जिला दा हेलमेट याउदबा सीट बेल्ट फादबा यू थकदगा गाड़ी थौबा मियोय कैमरम ngarang पुलिस ना फाजिनख्रे सिपाही लालो 1958 की अरोइबा लानफम ओइरिबा वांगखेम लेकाइदा चामगा 35 सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोकलगनी याम्बेम सनामचाना इखंग खंगौदना लैखिदबदा नोंथांग लैमा बोंतरापुरना अवाबा फोंदोखरे जिरीबामदा निसागी पोलम सिंगी मायोक्ता ड्राइव चथबा होख्रे जिरीबामदगी मचिन मोपाना नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2023 मेडल कयामरोम लौरख्रे शांतिबला समुराय लाटपमना इबा सैरेंग लाइरिक लैमरेम्बिनी आई माइपाकना फोंख्रे
त्रिपुरादा गुरुमयुम सुमन्ना येकपा लायकसिंगी सोलो एग्जिबिशन हौदोखरे अमसुंग आसामदा मियोय चामगा मफुद्रानी थोयगी मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनाखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.8 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।